Bula. Gue minuni mereka untuk teletak di forum Bula FM nomor 2 NSR. Bula FM nomor 2 NSR. Nisa Bula benaka. Saya kau ungo na Vakaleleka ni nonda itu kau na mbungi ndai. Warita ni kau na liu ni Social Democratic Liberal Party William ngaboka ni ndondonu kibe mose sembuli tabu menda utaura na itu ndei. Tukutuku e salamuria na nona tuku no mbuli tabu ni na senga ni na pakatakila ni sama i liu o ngaboka. E tu na telenga ni na pakalaotaka na kena maingarabi na bendingitaki kine tutuongo. E sama e kao ngaboka ni tube mbuli tabu na ndondonu ia e na pakalusinga una walenga ke mai balataka na kisiongo me paka ni ngarabi po ndondonu na bendingitaki. Na liu ni songo o roti mumu kepa e sa tu na telenga ni toko na nona mendingitaki o ngaboka kini tutu ni beli utaki. Sandola ni wasiwasi vou ni mbose lawa ni ambaki ongo kini ambaki vou. Mendola batiko na itubutu bongo na presidente ni nonda panua Major General Retired Chiochi Conrote. Warita ko Conrote ni mata ni tu endi tigo ena kia na baka utaki na nonda panua ena buabuai ni mbulo baka ilabo. Wambimbi ni oti na kia na sota bitiko na nrenre. Kai ni mara utaka na nonda loma bata na leuni panua. Ka baka tunde itaka na kia na sianga ni maitete sara baka lebu na mate ongo na COVID-19 ena nonda panua. Sati ko na tubu ni matambosi ni bei tauni, mena baka tau ni tutongi ki bei na itau kei ni bei tambabale ni didi baka bisnisi era sianga ni baka binakataka na nonda panua ni bei ngarabi ena kia na ngaunan donu. Kaya Minister Premila Kumar ni kauai na tikinongo me baka ni bunga na itambabale e sa dha sartunga na ken retuba kia na ngaunongo. Sa o tibinakango e ndona mbaki e na nona bakaritaka na itukutuku batongo kasianga ni ndona bisau e adora o tiko. Kinang gito, sa baka ungkiti na ndong gito mera baka binakataka na nona rambulo boy baka rau se disiplin kaya nabi maliwai e na ngauna era kemba batatiko kina. Kaya nandoni butabulidi, Gareth Beiba, niyongko e tiki ng bimbi talitu nga, kina timi. E kuria ni lauray na matata ng gito e tiko beira nandong gito ngo, me bakata kibili kesa ndriu, kay chone manu, iya sa tiko na nui ni ranatomana na kya na baka binakataki, na iwalawal ng gito, era sa kilara o tiko. May dabikir na Vakaleleka ni no anday tukutuku, na kaya na ikuri, eranon sema steseni na Radio Fiji 1, kinambula FM, ni Vakaleleka binaka. Ndo toka bia unabe sere so na Bula FM number 2 na sere eso. Bula FM number 2 NSR.